NDK for children, more you know. Who person who says Kakoyana says Kankoya, and I you just want content. Miss Mama says, Mama said, most of the way what can was how many years? Sikano and Tomins and beyond Pasican Tomins, or beyond Pasican Tomins, or beyond Pasican Tomins. Beyond time says and Perry Pacho. No, what are you trying to do? Messy way. Oh, you're a lawyer. Jumana, are you a lawyer? Hey, Pacho, I say Rupert, legal wives, emu man mema. Momu bebre bu afu. Enam miscommunication ase entiase ani muntem. Ye pekwan bia so ye what in fact neutral position ase ye different we trying to resolve your situations for you guys. But it seems deliberately, strategically, intentionally agenda na mo push no ebe hadwen. Ye toto sremo. Enra ye pekwan bi so ye nipa no bebre be di nkomo ne yahwe kwan ye befa so a ye nipa yi sasem si ne ye nyam onyansafo antena se anka nipa no amoma anti obi asem na ba bi ye no kore da yamfa anto ne ya nyi obi asem asem e de basabase ye nyansi nche na chese ye nipa ya cha sese ye yesa de but abufuo ama nipa ne bi ye niam bibira na odin na me de ade be kire wo ye nuanom ntiase Obeti wa Kwaku Kristo ni team Asante Queen Sabato ofendi yesrem the leaders anamudi animo no montiase yese de wo ye bia bisa ho se at the end of the day me be guma me nani ho ase anase me be project ma me no busa ho sa fi se eniema ekoso TikTok no samu betia e better samu seize fire e better samu seize fire na ya pa samu no puma sibre me tia yi me a lot of consultation to try to get right information about why na yen from so bi aman na yegina ha say nipa no one fast na mayi say maami akoso ase wa ba bi ogina sese ye ni diri na ye e wa asemi e kwa be na be fa so a de nipa bi so mo ntia se say maami ne nka so bi anya fufu ye betumi anya the right information eno ene se ye ho adwase nipa ye dwen agenda obi ye hye e ye wotan ni e yaw na mode nyamode ye busa ho say semi wie we ya at the end of the day na say eguma me nani mu ase a de na menya enti agenda bi a wo hye de wo dwene de wo fakwa bi aso se bi a me nua me ma ne nkosoro me ma me nua we asem nuru ha busa ho say at the end of the day why na nani mu ase mo guma me nani mu ase ye besra mo mo ye nyampanimfo na eniema a ekoso no dwene ho say e ya asem ketuwa bi I will need to solve it. We can solve it. Tidiye kayo se opesa wote se maame ne ampa maame ne di wom se ne di wom ya ka kire mo se obia wo kwan se obetimi akohu obi se enipa mo fa ne brand enye product maame now dia ka no se mo a wo ho na obia be kan kire wo no eye de ne nipa na kan kire wo na wo so de na wo so wa mo mane eno na yigina hasese yi munya abotre mesrem we can solve this problem. Ti munya abotre o ton entokwa ne too much. Ayeye entokwa na no odene. Agenda no odene. Be scout na prempe yesrew. E wo mse omo bia na nipa ne bia tietia na so nti ekwa bia obefa so also be bring wo down no obeye mesrewada. Obeti wa brafom. Minim se de wo ka eya obebre wo mu sa na Kwaku Kristo so enim se da bia de na meye ne ye etiri obeka bia mentie ni nyina na dom the day mu crash se ya Nkofo na eba be attack product ne maame no dia omo ready once omo frefre company or e wone e Desco group for no omo wone omo say omo mpene da etisa mumu no ejada mu abontiso for no aye easy ama wo mesrem pay attention we will find a way to get the right information say ampa product no every maame ne ho what in such a enye ono na ayi onemu your friend there manufacturing license agreement and obi aye and sorry na meto ma Kwaku Kristo abeyi me na ase atwede na wono ne beje nyam na wonim wo mo ye fast ena meka minim se beda ne ntokwa ba nyame anu no kra na meka wo pa mo bodua kra nyame eyo asoro no kra na meka ena wo mo ye fast no mo de mekotu wo mo group no na me no wo mo group no wo mo ka sa asem ne kire me
I did 30 minutes. And I'm going to a group no more. Not just a member part of the group near me fight. I don't know. Na ya me fight kwa Kristo. Ene ma me no sa da ya wo ma ye fufuo no wa e ya yintia no mo me fight. Ansa na me hu say no. And I'm say me kwa kobusa ma me no. And me kobusa ma me na ma me ne se da bi. Enti sa no. Na te sai da se me tusu me ma me asem. Anasa me di greediness. Me di greediness. E be say na wo ba da bai. And I bad kwa Kristo bad abai. And I bad abai. And wa be fufuo na ka me ne kwa Kristo ababekun. Abi wo ya de pade ama me ma me no. Ba unim the way anyame ehia no so de anka wo ka omo ho anka ka be asemu na menya sa kwa me na ne mechi emfa nhwe ma me no because na ma me ne so nana ye didi wo bia to give to your mama of course menya dofo I know why the church ye nyina nya ma me no hu ne didi eje ma me no ho do so obeka ma me na sam nam oni di je no che ma me ne betua ne kan won papa na out there was one day ma me no won je gift no omna out on fa ne nsa esin se me ka ma me na sam menya one flower kra won na me kasa when did you ma me no ho manya followers manya gifting manya dofo emom nana Ashanti wo ye nipo Ashanti ye ni papa ni pa yi nyina wo be je bi se nana Ashanti nko na enye greedy wo bo ma me ni dipo omu nyina gift ye de bo omu nyina obi ankasa ye nkasa ye che omu gift obi afa bad do abeche omu de da na won to ma di otom wane mo ka Ashanti ye ni papa wo ye ni pa obi ye bibi ma na so na ni said your mama ne fa dre kwa wane mo me fa dre it will never happen mwanya wo bi mama life mamro na mo be kuma na mo nto no mwanya mama ne life ma no mo be kuma na mo nto no one for some step back enough mwanya wo bi mama hawo enough step back mwanya mama yakosu asa wa ye ma ye bi ye wa be semo we rere mu fie mu se mo be kuma no adia na mo mani pa ho nto no se kwaku Kristo one me mfa adwen da ade one me mmomu enye meeting se ye fa adwen entoma no time no enna na ye nyina ye wa group man na ye ka ntoma no ho asem apart from say ye lunch ntoma na ntoma ni pia bonten ya wodi enipa anim kopa anim wiye no one dwuma na edwe me one menwen onye bibia mo me obeti wedding da ba enkomo bia koso a yeyi masutre ya enkomo ne efri ma grace ho ene bae okay se omo ho ena kwaku Kristo edi ensuo etu ebetu o manim se one onua ma no nyina na aya adwen ya mim obeti wa emidin ba mu agudie din ba mu ene yanya ya no ode yen ma me Canada anu ba mu se oni nyina na ya adwen se ye pese ye di ensuo no ehye maame akosua se wa animunyam ye betutu nsuo edi ndidi abobo ho se ensuo ni campaign de ye nadanfo dia eno ode yes fine ode ye fan se ode asele e bia the percentage fine na die eyeme ehi ya me so life amano personally and say maame no ese kwansini omo hono na kwakusa ba ese fufuo business bi ebeba so a o pese maame akosua sewa ebe approve amatim legal wives ya ye nyina anya akoba nkruma akodwen ho medi ba mu agudie din ba mu maame ama Canada edin ba mu ya woni ye nyina na adwen ho se ye fufuo no edi ahye maame akosua sewa ni monyam enyame anim ni maame no oma approve about emi se ma grace enana kwaku no woni di nkom me se meba bonten abebo kwa Kristo ya baby ogina ya Wodi mi din akwaya de wasa be wasa de kro wasa be to so e wo abonten wodi mi din akwaya ye wa de ape usika gu botom na wasa be trasia be di me matam o deserve duabo
Medin so 20 boni dua kra na majeja. Hey. Medin so 20 makoma 20 man let to wakrata so boni ni tandua. Okay. Na majeja. Oba sansem we no o te free hinfa. Ewie ya na history ya ending the life no. Ma Grace frɛ no na ɔne ne di sankomo no. Sɛ wo munim sɛ ye nyina ye nim hu bibi visa oba no. Wo de yedi na baaye. Meba wo de beto wo manim no. Meba oba. Ɛna ɔka sɛ emeba. Wo de beto wo manim no. Ɛna ɔka kyerɛ wo mo sɛ fufuo de de ɔne de nwia ma anwen ho but ɔne ye akɔdwen ho aba. Anche no saba sɛ ɔne ye adwen ho ni enie nyina ye approve. Se yenye sa ade no fa nche maame nanimunyam etino ma say no iti ma say no aya na ma Grace ma Grace oba wo kire mu a asem no wonza so wo kire mu a ma Grace e kire mu a onim se ensutuo no fufuo nsem ni nyina no okwaku ni mu adwene ho a munyam ni a wo so wonim hwe yes entino on said the medidi atem by obi be eba me platform so ka say na wonua be ma etu nzuo lanchi nzuo na ogina life a wo ka say ya me ka say omom mama ne no o feel intimidated say entro no okodi ye no ebe hu say emini nwore ena wo ma atem didie ebedi me manim already ne nkrofo keka ansem emate bidi ebedi emani me asem we mi nyame fi se entwato so eya medical bonkrofo bi dada na onu ne de eminyanya no bese me di nsuo 20 bokọ aku Kristo dua fi se me boni mi nyina ba bia discuss hwe mini fufuo ne ho hwe but edam ma me ne de nnuano na bushafo nim se mem oba na oba de dada omo ye ma ase na mo nkire manipa hu se ma me ne nua anya ma me ne ma me ne didi nkomo rough sa o me frɛ akosia se wa me frɛ ba me akosia se wa na be command information guidelines bi e dia ma se ben fama no me I don't get my information from her. Now I saw her as vulnerable person. I wanted to help. Maybe some adan and amoyasa. Mumudu do na met me akasa senya social media. From the santi and lumba mu ya ma me na munni mu no. Na munni mu no. Na munni mu no. Ma be na munni mu no. Na munni mu no. From the something sabe ye gu nani mo ase de poison charges toto no so emu bia de won ma sabe mpraduasa oba bonte be kasai ni kru mami wa brefritete ma ni kru wu ye soso a woni ani dia biem ada mo pese buku no mi bisamo mo pese buku no mi bisamo na sabi wo be dia kwaso ese wa di ton fufu a wo so fa ma mi di ko ton fufu ai fa wo ma mi di ko ton fufu o obidi akoso ya se wadi ton fufuo na uhwa na se wutia ompa fa fufura ma me bisansa ma obidi udi ton fufuo na ewo ne wa ma omo kwan sai na wo ka fa na ma me so atere ma tere so oh no kuro me me kasai se on person me me kwa agreement e bia product no moton a eduro bosome a me percentage wom sabe company de na nipa na wo ye no eduru me bi na ma me ne hwe na se bia ono apese ono ade no ton na de a then one nipa na kwa agreement obetumi ya rebranding no upgrade no then no ton na de na ntisabe ni kura wu nti wanya adwuma DKS wo wi ne ira nya adwuma wi afia kente office so hene wo wi ne ira no anya adwuma ebi kura sabe ni kura wu yesi ya ni kunu eni afi kura kwa bi shop wato ne ma etu ha on sai wo ha on sai ana yabo pa yamo yabo pa ho yabo pa mebo a because say no atamfu na no mo tete ma na no mo di ma now o wu ni ba bia afia so asrege kasa amrante ya hene check o obia ya silent ana mummom ana matwa mo ho ko obia kana no atum this time obia ya din
Mumum. It may be some asemo. Odobroni side, animal side. 100% of Quantucha. Munimano. Now, Odobroni side, no. And the more Timiliga wife for no. Mumu 100% of Quantucha. Munimano. Mumu wine. Maybe sir. Shabi, Odobroni side. Unti send the blogger be an one of the papia cassa conto quada. Always be a cautious our side. Always be a cautious our side. Always be a cautious our side. Maybe Tramimo be a dinner, Mammonim de Amoyo. Mammonim de Amoye. And running answer was your penny sra was when you were my father. And it take on Muya video, most sit down, see the abono, Mubacum, we are independent. I am one year catch them more. And come then, I am one. And then Naniaji. I was your penny Naniaji. Naniaji, giddy. That's more can you answer. Mon family woman. And they were my father when I'm parked so bubble. Or maybe I said a man rubber border. And so no, I couldn't park so. Or I got a puma for Jesse. And what for boot to a car who I could not park it to. Park so. And war bubble. Me probia manaba betre me nipa wadi lumba kwahye machine sa MIR machine me probia obeba betre me nipa wadi lumba kwahye mu yenya obi obetre wu babu matwa ho ko me probia wadi obetre me se me nam di lumba kwahye me ba unim say sa lawyer no obuskati agenda anom di piano ehwe nche Really? Oh yeah. Great. Yes, I lawyer no na e discover me. Sa lawyer no discover me. Obetua me ba. E di ma me put na baby Ephraim. Man Grace was behind. Ono ne ma eye Asante Pen ebidi lawyer na tem. O se me boa on free so no fambu media. Jesus. Ono ene ma Asante Queen de lawyer no ne picture ebeto n'echi edi na tem na Asante Queen wo ko nhira me Na me wo bio because my man was ready so be ba be see no Germany a na bunku to give pan just my man misro ye be divert ye ma man to kwana ye kono na papa ese bi suturu ni no we bofa na we bofa ndi misro men yes ade na agenda ne se na se ma lawyer ne mboa ma me na se de biscuit chechemu na me ti kwani asema lawyer no e ka no na ono ne nya adem and later on omo piano tenche because na ma me say okay ye koso no yen fight for e ma me akosua se we japade okay japade yen fight for and no any idea ma me na ehia because of say emre bi twa mu kra no ma me no e request for e ye ani japade now ye to so bia no ye ma ye ni enko no so sikasem ne go fan me akodoa na omode ma me ni din e sha asese na ma me no ya ne mpene so o say it's too early for that say ye this guy you say o ka chem say it's too early for that it's no ano man ti ase o kweli so what fan me to start with Asante platform show omowie ye no omo say lawyer no free e otobro as na mo ka me tie ye lawyer pambo na echa mi lawyer so to me ka pambo na echa mi na mso mi dem obi o ti otobro ni ka boni otobro ni o fi de bia ame no me na utie me ano pre ma asem because of how na the church ma me na nsimu o ye very good woman the church ma me na nsimu ni ade ano fato no say o be boa ma me no on je kapreba on what the law fair ana ne juma o e be support ma me no everybody is one lawyer oh o mo ni o be tu akaza na o ba okay ni o ba pastor wa na wo kasa mpa de my week Yeah. so be kasa later Best cow say. yeah I feel the man who the entire Africa yentimi nkoso no. Africa.
Sa nyema we ya o. Obi ehu vision na ye de ba e bia se politics o se ye de no. Na bi so ene na mase eso wo mo so mo agenda o. Sa face the country e ba ye no kura na ma me hunu de we Africa fo ye su ba city e. Wo se ba na eno na ado na wo so. Adam de wo na don ballistic be ka se me enjoy na me so. Ya de me de me twa ha. Na ado ba me ye MPP ni ba na ado ba na anya yi a ye nyina ye join ni. Afidi me kwa sha because of Nanado was on intino. And this is for feed the country. That was the reason why I cried me free me. Because and now one name who sent this for ne banam said they be ready to try. Ben this for ne banu on be promote to end this agenda. How them dimly can have me free moo. Me free at the end mukura. Sad ye win tina de bia. I said, oh, Brahma be my because I the lowest human race on this planet. What I say, I didn't banner. The more you know, we've been cut to say you send you. At the end, Jenny and I will big up a big platform. No more you're not a big matter who someone dear. Just I can yep and papa, you petty dear Tom, and to Munamuna, your why, Munny, Timliga, wife and influence, and more yam pecora, ASF a back. Munamu by ye. Munim a dear bonny and woman would be kind. Above what Bro Munu and net to Abaco a year Ghana. I just said ye and I didn't call. Oh, by a dirty wax in now. And a man a ya corner. Somebody deal, dirty wax to buy it. And a mamma and a ya corner. And the mammas will buy do run ye here. To be a baban and what Dimbiania Jim young name move. I got it. Mumusa won't say. Mumusa wa mo na omudi maame akosua se wa manatem. Mumusa wo say maame ben na wo hye omochi. Maame ben na show omudi omudi maame ne manatem. Edi maame ne manatem. Maame ben. Me pra chokwa so omunya obi na hye kire di maame ne manatem. Eye maame bi na hye kire na omudi maame ne manatem. Sa maame na ene omoye ne ma se ma. Papa bi de yakubi papa. He Nitu upacho mendi masa wa manatabo. Ni atwin kura picture ne de omoto wo me kura me say. Picture na me say. Onsa brocho ko page ma background check ne ade no. Ye be kwa ba kura ni din na ne pictures bi pie na bi omo translate video no na akoye video akoye e na wo ye so na enye fine ti enye o medidi atam. Obi na say this adwuma no. Oh yeah. Ye do. Yeah. Just no more basa sia no. Nasa bia bibi kura na wo ho. Nasa bia bibi na beboa maame no. Na mo de mo se. Mo de munim nyansa. Ai, omo di ka ba no omo ye nkwasiafo. Enu so de munim nyansa kura no a. Da bi omo so ye nkwasiafo no omo mpre ma mfa mo. Me twa no. Nkwasiafo na anya ka wo mfa. Ka wo me nya fame no. Dey aba me twa no. Omo a na maame bi hye omochi. Ano mudi maame akosua se wa manante no o se ne sankofo ni nyina omayi omonim se omone maame ne nenam uri busa ho omo no mudi omo kacha ye se maame ni se wo hia ye bia me mfiri mu nko sa na omo kacha ye bado me se nyankopon ebe pankofo bi ho entuma na nimguase yankofo bi beji woni yankofo bi hyehyumase a mudi no yankopon be pam nyina no ntuma very bad Calvin Cradenka oni yambone be no maye adenye lumba ma no omo ana very bad they have right to go to every home lumba sibia wa Ghana they have that right ede adia and when na me waste your time say necessary no mo pa well complete waste of time No, nyesa, nyesa. Se obi kasa na mama sewa nana sewa kasa or address ni se Juana. No friend no ka girl wo ya. Enye good language. I was here to each other. Enya me say enti na me host to na una host to. Okay, so host. Bacho, wafa. Nana. NDK kwacho je mo ye no ho. Mo pese mo hu se sika koya na se sika nkoyira ye. Na se me just want content. Me see o mama says kan nyira ye.
Mama senya ni daye. Mo so de my waka ho asama. How many years? Sika no anto me nsem. Obia mfa sika 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 anto me nsem. Very pacho. No. What are you trying to do? Mo bekasa. Mercy way. Who you lawyer? Jumana, are you a lawyer? Me pacho. I say Rupert. Men scream. Secrufi won't be make us some no Secrufi. Won't be make us Secrufi Obian from Mundrapu Secrufi Obian from. I don't do my program this way. It's too much. It's too much. Like I don't do my program this way. Your program, my drop no. Your program. They say wow. As Asamaba. Yakoya program. NDK program me mama moderator why inti asamba bia wanso betumi esi papo no why wafa mate enkomo ayedia no ye clarify niema midi wom de antia me ba prop wudi wom pa midi wom ni say yase me kura take it kura me koton ye mediska no manfa ama midi wom ni say yase me kura adwuma me kwa ye tua me ka which is false midini Joanna dia wom ni say Joanna na frɛ ya obeka say sikana yira ento o clarify ne ho na dia me pese be ye ni say yemfa respect ema each other no attack what me flow be say girl we eno dia mentwema because on address so say abaya we ana wan kasa nkyere odi obu ato ho eti no matter about respond to the biano also for me pacho now girl no me pacho no yes submission now or threatening me no say I don't want this to other stuff to come out no who's no. Saturday, okay, NDK, listen, one can say me pacho, NDK me respect to but recently no, me respect to but recently no, you become very biased because what very biased. You are biased. Extremely biased. You are biased. To me, no. This happened in May. This happened in May. Let me talk. This happened in May. It's biased. This happened in, listen. Listen. Let me speak. Perry, let me speak, right? Let me speak. Let me speak. Perry, what's the kind of bias? In what way? I said the girl. Listen, because Perry, you don't have right to support anyone. Yeah, can't say. Exactly. And our co-host. Or no, disrespect me, some me bias, and you sit there say a man in Casa. No, what did you want? Listen, I'm going. What can some me a bias? Ya, who didn't mean to work at some me a bias? No one caught me. One can say something to me. You are. NDK, listen, you are very biased. You're very biased. You're very biased because if I use the wrong term, you want to correct it, but she can insist. Discount. So what's the work with Robiato? Said those is behind Brimpoma Foundation. So get ready, dear. Messi, my bet now, my ready. Bear exposing me. So wait to me, mamma exposing me, dear. Fufuafway. Montumuna. Wait a baby, I will say. It's in some now woman has Siena Moka for Fufuano. I am bad now saying Yano Colette. Some profit me, I'm exposing me. And your name, your ma. Someone to me, I'm exposing me. And another can an apprempe. Usha, no, usha. A man in idea yet to now, dear Bacope. May about just 24 hours. We post away, I was so with this. If it's a meme your bar, as so meme can someone, meme this so. As son, some Jimmy would deny your back or drop once, you know. Me, some can someone maintain the swan to form, and some family catch a manfa. Me your back or drop for, and I'm Jimmy Woody, and I mean, some me didn't cry. After me fancy me followers, it means Roche. It is our so what be was secret. Would the baby go many once? Baby expose me, dear. My sister went to me, a man expose me. Me 24 hours.
A better one some. But the Roman father but one chain. Now me the one so what one chain. Me share Roman father kakana about so. Ness a woman who's a Roman father now pa. Sabra. And Oma Jenda Nana say, Sammy Melfo, a tom per stop to my Sambamiso, Nanka me Zabrin Puma Foundation, no one you got some Mabrin Pumetti, Nanka more than a fight to Marcus Yase, wah, Nanka Brebre by Yabrano, and Kayabrigo. Mr. Maydell, Biscount Media. A dear be I was so war, a family one, Fabrabonte. Me the carpet not the 100,000 impo. Levels of Fabina Papa before. Added to Benjina, I've been announcing so much $3,000 in impo. And you. Me no kasa ikura no bepim sabre wo mo promise ya kwa wo mo set ye esu ni park na no atum esansi ya be kasa 3,000 1 billion intino eni print me nka mo asem bi nas mi sika o send mame o send 24,250 made me platform today 400 million asiya toliwa me oba sia me de me nsaye adwuma me so ya mo mate de me nsaye adwuma o beta social media disika be twete me wo betra social media adi sika me magete wo ha abego manimu ase ebinsi da over my dead body yes wuchi wudi abodin so wuchi etimi timi wudi ntino mese ma bedam mo etimo mra bonten na expose kro no mumra me expose me anwa na jona wudina ga ne life so wo rant hey me da fasa ma biso bra best count na no prempe fasa ma biso what's the man so? Winyesi kano. Roman father na de to shoe command. Ana kwa Kristo so agye uni nyansa woni tirim. Ana abena papa me de nyansa support no. Ana yesi de bebo Brempoma Foundation. Ni yesi maame na nwonyam. Ana maame na som se etwe. Ana mu wu. Eti anya mu bewu. Anya mu bewu. Me se Brempoma Foundation. Me se de bebe bia mu mabem da. Na me say dia mo bibi ntino dia mo ayekura na mo hyem nkran mama me ho aye den mo kwasi asem na mo dia ntino mama me mabena papa bi me ho aye den mo ka kire mo me ka kire mo oh dam Aruje say hey thank you for the gift. Thank you for the gift. Amunya yo mesini wo ho plumber for krano afei no wode na yaba aya 120 million ye chire afei ne yakototo ne nyoma ya wada de fiada obekoko start adwuma etimi dam omunyina o plumber de kwa ni ye nane nkan de obeje workmanship estimate no de aba ye nyane nkan de obeje Tyra afei no de estimate aba we onu krano ye nyekra for the number man ye naka de obeje me say carpenter was 1,005 your painting when you know 3,005 some me the biato so I may senior yet one was 5,000 some cement yet 30 bucks I could see 2,050 and I'm say 5 cedi that's all that must say some me bena some me will take it to be family home na me my yes accountability we know Jimmy for best cat we yes accountability we know let's do my mention what they share or person yes idea we na bia one day now go so okay any me nanye so be say me any me nanye but on function team say ye be ye Efa don't explain yourself too much because on your relevant me come trust eh na je bia there no nti oni be man kokko the throw wo first abra no fa bu phone kasasa you come down say life man what you mean render accounts to that guy that stupid guy you cannot render accounts to him what you say you come down say leave no on your relevant tell anyone can I say be too much stop it and me who I several times in me me catch that will say na je bia den onko ho ni be man kokko me tro first na me my business me ya yinti bo ha be tro me nya time ntro ni nyina na nya se bia me no me boafu say you don't have to explain yourself to him who is he why Sabina why are there it's a simple stop it na yentiase e bi me kana mentiase o ya djuma wa ho enti no hene me ya kwa no atro sabna memfino anu na me mani abra me pesa me kuma kuma cho mate says me da say
I start Dora, but I'll tell someone why. Once I can make another can say. But for me, you want to question because what didn't I who said was a I so this in the show. It's all your tone, someone why. Aha, America, me promise someone can say, sir, on the Roman father and asthma will be a wet me a Santiago shoe, dear Papa Mano. And as I say, no, Nana Prempeno, why I bet no yaman and your dobroni. Aha, and no supper, Braway, and to me a bestiwo. Nasa sabitim legal wife for any bino, Sakamo, Jana. Get the cross a Braway cross your life for crack a mocoso. Because one more time for Nanamo. Why never pammy di mamma natem? And your Roman father. Roman father, ne Chiesica, me di mammy atem. So what I say, Odo Bruni, and the mammy gina court. Lumben so one and your Dobroni nay, and you know one veterinary, dear ma Nana Prempe ya all ye. Nasa say any pay to me, but now say, yeah, Juma Mama Brempoma, yeah, Juma Mama, Akosia say, one no the guna. Mumu baby and the panu free ba. Ya sumane say, and ya papa was short come Brempoma, and ma Akosia say, one, only guno, and no one Juma was sat here all your day. Oh, yeah, no. And tell me one was a side to legal wife for any bino. But to me, this a base can't wait. Base can not down for near grandpa, you know. I grandpa in a teen, and you know, the not come and trade the fringe say. One man make good and Nima say, MSN or social media. So, San what's here? Sana base can't no. What's your nipa bonini and cassa? Will ye nipa boninti mesra? I did not come back. I say, and fino. Fakwa ne said the black okuka ne yere ne so ne girlfriend so cause ono na asoma no abwa ma me ni nyina na mu na ti Germany ho nti wo bi be support na pasi aba na ti Ghana na akọ support no wo wani ma mi friend na ti Germany o muni o so mo support kwasi aba ye nsu adert ama no enti mu ba bia beska na friend na je bi da no wonko ho me pesa bi twa nsuo na me di udi to so wada roma adwuma me ma mfa usika mam na emo ya ba share wom o share be wom every month sika be ba ye no ya ba calculate ya ti company ne dia ya ba timi dia ne ya to so dia ti ka problem be ne wom problem e wom ya dia ai se amaso mo a antokwa gidi amoko ne nyina atwa ko wiye sika ni bre ye sika ni bre adidija na nsumun kan se sabe ma me no wa me pa obi cho so me koma no mo na mo bae ana mo si nisu ni na mane ye de wo kwa mo ha nyina da mo pesa Ghana mpanimfo ate na sabe ni nisu oduru wo manim ana aba be kon ye eti oba be kwa mama me na ada na nnem mo ni pare bi mo pesa mo force shisha mdade mama me no obi si na ni kunu awu ni wo ton fufuo sabe ni kunu wawu ye no ni kunu ni sama na be bona kwa homa yima no lumba sama na so na be bona mama na kwa homa na bibi samo na maame no wosole ne wa anya adwuma sabi obi amfani di anto ade ama na anya bi ani a ankwala miensa Germany asetena tax wotua eba ya den wanya sika de aye na nso anyina anibre nko na ekoso anibre na no abusia pani now hwa omakohia wo Kumase airport runabout wono mukohia aye lumba abusia ne mu panini baako and a self-acclaimed manager. They are thinking, they are planning how they are going to celebrate Lumba 1 year. Near the Nyasika. I know they are money. And I know Friday, Uncle Kushia. Friday, Tramu, Uncle Kumase. Friday, Tramu, Uncle Kumase. Airport runabout, filling station, no. Filling station no wo ho no omuko shia ho mo planning planning near who how e be faso a celebrating Lumba 1 year. They are planning. You people are there and fighting unnecessary fight and kwasia fighting and then abusia pani ni Roman father also Muslim ya teach mo ni brenti mo ni bre a mo de ba mu nti musika ni brenti pani mo bia teach mu nyina mu din and what download bin pictures mu videos and ya kogu bosom so ya set confusion Poku Pape producer ya dey say 2 containers 3 containers
5 containers contract no the here is a contract number upa to aso upa men to aso Mami Akosia Sewa Edino has come to stay and people are begging them Mami Akosia Sewa say when you man and you phone nkwa so near deba and you phone nkwa o product bebre and near deba pama show and you phone nkwa o ye you phone nkwa na me asema nka me pese me kan say ya papa no fufuo no one family adwaso eno ne ade ehia yen kasa na wo bi beka no enye ya sem wo wie na ye tom fufuo ni bia na ye bia wo ne yakọ contract biem obeto aso a we are available Mami Akosia Sewa available 99.99 available and then I say another contract ya ma me beso obesanya and ye papa no e bia wo no ene beso obesanya ye pene so but for now ne de ya ne ye adwuma Akosia wie ye ya ne papa ni ginem teteto contract ya ne ni ginem ya je fufu aton ya je fufu aton ya ne wo contract papa me pa cho me ento fufu no ate ya contract no ma ye nton anu bebre beba wo so enkofo be ka bebre gu asum baby wo te me ne bia fa bia papa ya I don't know papa pokoi mesrawo ye nwu obi fufuo me I've never discussed about ye papa bi fufuo ye nwu obi fufuo se do mo ka no obi obeka se be madwoa me je wonu mo de ye papa despite extra wonu mo egu ni fufuo ne mo fa anase maka ne ho asme di na to won famila nipa no ogu fufuo ne wo ho nipa no nyaya ankene ai too late amano enso nyaya anko be fufuo ne ho advert ne bi enso so se wakogu ofu bi fufuo na wo ba beka Mami Akosia Sewa fufuo people will judge her and also people will judge them nti enye sanete ye dia won judge Mami no fufuo no na fufuo bia enko eda na enso no ai too late onyanko beba woni pakrona wo mo yes an wo mo ho na ye de ye fufuo e de Mami Akosia Sewa e ka kire ye say emie ni du obi atam me de man bi beto mati ohene bi e beto mati e ma ohene me de me beto mati ne ye frame wa kire etwe maso enso no ohene na asem na ye 99.99 proje na me ja ohene na asem ka na me pe acho obi o frame me pa na acho back door e say o ni pass mercy na say ni say me pa na acho eno ye twe maso go ye ma me so on pesa e forget it. Enso no ebi mo say me be ka say ma me ne say money na me ka say ma me ne say mo obi anu obi atam e mo bia fo obi enso de metoa ma say ene won say so aba mfa so ma me ne ka say despite nya ne hwe me ense despite fufu menu ma say mo da ho katema mpro e da ho efitete be pem ne ye fra me ne nkofo bi ka say ye e no da say ni so mpne when obi gu papa ne fufu ne ma say it won papa no ho no ma ade na mo nja adu papa ade no papa na mo nja je no won papa na kofa product ba mo woni product ba Mami Akosia Sewa we proje wo mu obi adwuma o once ana me ba live wa me ka Mami Akosia Sewa o sa asem na me be ka because ma me ne stop me a me stop e bia me na me de me phone e bia wo so na adu phone eti se Mami Akosia Sewa aka se ma mo ni asem esi atem na ma fa mo mra e dia hye mo nsem e dia di na tamai ma me na ayeye Sefa aya Akosia Sewa me pa ma chowo aya Akosia Sewa wasma wo bi what the time I can say what dia sem e dia bra mo sem mo meka wonu na chie mo ntokwa ye ko api so Mami ya chie mo ntokwa mo nko ana wonu na din sem bra mo sem nka me to wono mi ababa we ye friend of pregay won say me ne preso a ene preso e na oprega e say e na oprega e say e na oprega e say because me nim so ba kwa ne na ekone ababa wa no etina me concentration ya won so ba mo bi de mo concentration was how ye be see bring people down people company down ana mo ye na Mami na ono ne ka che mo say e ma mo nya no mo di media akodi di atema Mami no we fiefie mu e ko pa manfo acho o bebie mo anum se mo nye sei
Wo be bia menum. Esa mon ka we. Because ebi ho ye wo hono ma na ni pass mercy no dey a message abreyen Asante send mate send etino me proof 1 or 2 bia ebi e wo hono mo ni ebi wo ko mo fa proof ma ebi on ma oh yanya ayi I can say enkofo ne wo makasa asem say na ekọ ni asem say ni abed discuss about it and free ma me akosi ase wa ho me dey ho advert eye madwuma no ai man fa number anto ati ana wan fa number anto nati ana ma me akosi ase wa me patro obi ni side ma me o ye me pe eno na me ye I do what I want. Wobi favor me o. Tama sam na momo tu ufuo ne ho no. Se me meka ntensa de na mo tu ufuo ne ho. Eye moma dwene. De mo pe na mo so mo ye. Obi ni side ma me na no obi ni side ma. Me say for now na de. Me say no me energy. Hey, oprega sabio, oprega kwasia. Oprega dimi. Oprega se wo ka kwasia ne ma me. Me so me ka ufuo ho asem. Wo de ka kwasia ne ma me what me do won ma me ba be dia so me bia wadu no what. Me sra mo go kan se wo mo. Justice wo mo fight ma me. Sanya me nkwa na me fight justice. Enya bra kwaku nkwa na fight justice. Enti eni ma mo timi ka justice na. Na tese mo woni se ye di team na ya de. Se ye di team na ya de dey team ma me na nkasa agofo ade aba. Na mo se mo pe na ma me ni justice. Na mo ye bia film akabi. Se ye di team na ya de a ade tem mo yi mo ho afiri ade a de aba mu. Se mo de ntina wasa ade bi film nkwam ho. Na ni kwa se free obi. Na chese no chese Adamu fufuo. It has come to stay. Prophet, it has come to stay. Mo be twamu nsu mo mani so be brie mo. Me say mo wedie mo be twamu wedie ma na to mo jam. Mo be di fufuo be power. Fufuo poti, waje awade fufuo. De we wa anwe na mo kra wadi fufuo no. Wa anwe na mo kra fufuo we wodi kra won kan nam. Adamu fufuo ne eba ho dawro Adamu fufuo ya papa despite se me madwoa me jan baby cassette ya wa therefore bo me mu ase me pa to facha me na me I've never talk about ya papa so adwumada se mo be ha obi o se me medide ya papa natam ma anya bi da me nko ne nipa ma anya bi da ebi mo so anya bi da never stood anywhere se me ka me papa despite one asem because na me nim said that obi adwuma ye hu obi adwuma enene abepim so me to me fufuo ti se me to me fufu woni pakwa ogodi papa na tem mo fa mo energy nkone so na nyame woni pakwa okofa papa na sem bai mo fa mo energy no e fa nkone so ni pa no nim so ofare ni pakwa okofa papa despite woni so ofare wonya fufuo no beton bi o be san so obegu obi adwuma no wo so obeba beton bi konkrofo be crucify no etiane wo so o fight against my men there. Can't you people think me say when the papa come we say now what did the papa not when you be told you when you be told be papa nemo no wo be crucify papa ni fufuo no wo so say wo no ne be ka bia ye be crucify ne side nti no be gu obi adwuma na what me ma crucify papa no nti I have every right Adua I have every right Adamu I have every right to sell me ma me fufuo ono no be say papa no me say no nti me to me fufuo mudu ba bia Adamu fufuo A1 eda ho ya choba fufuo ye nie me mo pa mo mfem ade me say mo ma bia mo mfem ade mo fufuo mi amensa no ma me akosu ase wa ma me contract sikanim mo ko justice no mo bia justice no ye bia be ba beto aso ya da